aha murundo gwa kashatu arukurondo bushaki omuru bufumbira y'amatemba Honorable Kamara John Zeyimana obwabire natambura omwishaza ndiyo rumwe banyuma yo kuhandikwa ashobora abantu byari kuza kubakora nagira ngo omumuhanda gwe kwashyira hari Rukundo Town Council na hatumira mwesimbiro habyara Fortunate Gatare kandi ube yagerezeho okumuremesa afata abana babusengo primary school abavana mu kirasi rumuzi abashira mu muhare hagati ngo nibantangire yarari nabo nibishushanyi ndabifite na video ndayifite ari kutangira imodoka zanje ansanga mu modoka kuja kungubita igikoni wabire nagambaho n'abanyamakuru Kamara hacwerire umushango mwesimbiro habyara Fortunate Gatare ahabu kumuremesa kandi akatandikaho nakavuyo ndenda gusaba abaturage babufumbira nose kweri aho bigeze izi ngeso z'uyu mugabo zari gukora atararya karuru kibaye hakaba member wa parliament n'ubu bugome bwose bizaba bite. Kamara hayongere yagira ngo ekiri kumuteganisa no kugira ngo polisi kwatagara no mwesimbiro okwenda kumuremesa kandi kimusasa bwanyuma yo kugira ngo umushango gwe tuguhandikirwe kuja ku polisi barambwira ngo ugarukeje ubwo munsi ngiyeyo kuja kugera ku polisi kibayeho DPC aravuga ngo mwandike runo rubanza uko rumeze OCCID aravuze ngo uru rubanza ntandarwandika. Kamara hayongere yagambira abanyamakuru ngo bapuridabe yahereze kubashobora kandi inshongezi ntibaza kuzitwara umba mateka okureba ngo bagarebana na polisi. My lawyers are coming here to follow up this case and OCCID must be detained immediately. I'm talking as a legislator. I'm in my third term. Nobody made all of these terms here. Baba involved mu kwibu bururu bwanje. Now they are showing me uko benda kongera kubwiwe omukuhenda kumaraho obutikirizana kano kuhamya ebikamara rukugamba Tayari West egambirho na omudumuzi wa polisi omuri Kisoro SP Ben nuwamanya kashumbusha aharukomoro wesumu kandi ogwo hamza makuru ahabo kugira ngo habire nagambaho na Kamara. DPC hayongire yashobora ngo ebikamara kugamba haru polisi tibikire kandi yagira ngo ebi nibyo birikureterwa abantu abari kumugendaho. Tufunero report ya Kamara ebirero vabo ningashe yo mukanwa that is Honorable Kamara of Bufumbira North arukugera ngo opponent we guy ngo akamutangira mu mahanda buyabe na arga nomination so abe yajera kwiguraho mushango ari opponent konkebe bintu bya politiko kwirukanga twiguraho imishango ito twine guidelines zezitu zitorowing konka Kamara ari no buzobwo kugera ngo we ecyakuba nayenda gukikorwe n'icyecho. Kamara hamwe na Gatare batwira mbutikereza nabo kuronda obushaki umucwekeki ku rugo mukaruka inari maka primaries aku Gatare yasingire kandi cyarekire Kamara atikirize ngo nwe yasingira karuraka. Tayari West omukugezaho kumanya orubaju rwa Fortunate Gatare tebasikire abo kugira ngo amasumwe agaru kumanywa gabire Gatarho gashakwa Adoni yatuhire habwa Tayari West.